ඔයාට මෙතනින් ඉන්න බෑ. ඇයි බැරි? මේ කන්ද අයිති ඔයාලටද? නෑ අපිට නොවේ කන්ද අයිති පොළවට. ඒ කියන්නේ මේ පොළොව අයිති ඔයාලට? නෑ ළමයා පොළව අයිති අපට නෙමෙයි. අපි අයිති පොළවට. உங்களை கவனிக்கிறது ஒன்றுதான் அவட கடமைன்னு நினைக்காதீங்க. எங்கட தாய்மண்ணை காப்பாத்துற கடமையும் அவளுக்கு இருக்குது. அது ஒரு வேதனையான கதை ஜானகி. ஆனா அது எனக்கு தெரியவணும். අඳුරු ඉසව්වකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒත් ඔයාගේ බුද්ධිය ආලෝකයක් ඉල්ලලා අඬනවා. ඔබේ ජාතියේ ලේවල පාට මේට වැඩිය වෙනස්ද? ඔයා කවුද? அவர் எங்கள்ல ஒருவர். அவர் எங்களில ஒருவர் இல்லை. ඇයි ඔය දරුවට කරදර කරන්නේ? ඔහු ඉන්නේ යුද්ධමානසිකත්වයේ නෙමෙයි. That's strictly a matter between the army and the corporal here. ඒත් කෝප්‍රල් රෝහිත ප්‍රනාන්දු අතුරුදහන්. ரோஹிත ஃபெர்னாண்டோ. ජානකි අපි හතුරු නෙවෙයි. මම හතුරෙක් නිසාද ඔයා මාව බේරගත්තේ. ඔව් අපි හතුරු. சகோதர சகோதரிகளே, death before dishonor. விளைவுக்கு முன் இறப்பு. விளைவுக்கு முன் இறப்பு.